Boy, ngopi mulu tiap hari. Maneh teh bosan. Bosan mah enggak, Cong. Yang bosan mah dompet aing. Nah, bet dompet. Isinya kosong terus. Capek gitu kali. Tapi maneh tetap mesen kopi. Iyalah, demi gaya hidup. Gaya hidup naon. Hidup gaya-gayaan. Buset. Emang maneh pesen apa? Pesen kopi hitam. Kenapa? Enggak yang funky sekalian? Uang aing lagi dark mode, jadi nyusahin. Serius, kopi itu penting. Penting naona. Biar aing tetap melek, melihat kenyataan hidup. Kenyataan naon. Kalau saldo aing lebih tipis daripada isi warung. Tapi nggak apa-apa, Cong. Naon lagi, boy. Selama kopi panas, harapan masih hangat. Iya, bayarna tetap dingin di kasir. Lamun mau, aing nu bikin.